मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अॼु असीं क्लास 6 जी इंग्लिश जे 1.1 जी एक्सरसाइज हल कंदासीं, जंहिंमें एक्सरसाइज नंबर 1 आहे रीड द टेक्स्ट एंड चूज़ वन suitable title for the text from the ones given below. Circle the most suitable title. Number 1, Two Friends. Number 2, Beautiful Park. Number 3, Keeping Public Places Clean. Number 4, Sunday Outing. इनजो जवाब आहे नंबर 3, कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन। इहो यानी बेहतरीन टाइटल आहे, सुइटेबल आहे। पोइ वोकेबुलरी एक्सरसाइज 2, मैच द वर्ड्स विथ देयर करेक्ट मीनिंग एंड राइट योर आंसर इन आंसर कॉलम फॉलो द एग्जाम्पल। हाणे पहिरियों आहे ट्रेश, उनजी माना ई सां थी मिले, जेको आहे गार्बेज। पोइ आहे असां वटि हीप जेको आहे सो मिलंदो डी सां पाइल। पोइ आहे हाई स्पिरिट्स, टियों नंबर, उहो मिलंदो ए सां लिवली एंड चीयरफुल बिहेवियर आर अ मूड। पोइ आहे चैटिंग मिलंदो टाकिंग सां, जेको बी आहे। पोइ आहे पंजो रैपर मिलंदो एफ सां, अ पीस ऑफ पेपर आर प्लास्टिक दैट कवर समथिंग लाइक अ स्वीट आर अ पैकेट ऑफ बिस्किट। पोइ आहे छहों रियलाइज़ सी सां मिलंदो अंडरस्टैंड आर नो समथिंग। पोइ आहे असां वटि post reading exercise 3, read the text and find out if the following statements are correct or incorrect. Tick Q T if they are correct and false if they are incorrect. Follow the example. Serial number statements. Number 1, Abdullah and Hamza set out for the park on a rainy day. Yo false. Number 2, Hamza threw a biscuit wrapper on the ground. False. They went to a public park called the city park. True. It was allowed to write on the walls and benches of the park. False. No one must cut or harm the plants and trees. True. The park timings were from 7:30 a.m. to 8 p.m. False. The signs they would put up would say keep Pakistan clean. True.